učestvovali na prepodnevnom delu ove konferencije. Možete da kažete o čemu je bilo reči i šta se dogodilo? Bilo je jedan otvoren razgovor o mogućnostima održavanja bezbednosti u eventualnom donošenju odluke statusa Kosova, bilo sa čije strane. Mi smo posebno ukazali na opasnost ukoliko dođe do jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova od strane albanske strane. I ukazali smo da albanska strana ne može da proglasi nezavisno Kosovo, nego može da proglasi nezavisnu državu, albansku državu na Kosovu, jer Srbi automatski će imati pravo da se na taj način ponašaju, da proglase srpsku državu na Kosovu i Metohiji. To je izazvalo ovako jednu vrlo ozbiljnu raspravu i upozorilo je da u stvari donošenje bilo koje odluke o statusu Kosova mimo međunarodne zajednice ili mimo kompromisa pogoršat će situaciju i doći će do novih stradanja. I u tom smislu smo razmenili iskustvo, dakle i mišljenje sa albanskom stranom i sa predstavnicama međunarodne zajednice. Smatrate da međunarodna zajednica želi da sluša argumente Srba sa Kosova? Sigurno želi da sluša. Pitanje je samo kako će da ih koristi. To je pitanje. Ali provejava, moram da kažem, iz današnjih razgovora provejava mišljenje da ipak međunarodna zajednica ili ovaj deo međunarodne zajednice koga smo danas ovdje sreli podržava jednostrano proglašenje nezavisnosti Kosova. Međutim, naše upozorenje danas da će se desiti ovo o čemu smo govorili, da će se stvoriti u stvari dve paralelne vlasti na Kosovu, a ne albansko Kosovo, nezavisno albansko Kosovo, mislim da je uzdrmalo naše sagovornike i mi smo danas ponudili da na Kosovu i Metohiji formiramo zajednički centar za dijalog i pomirenje, forum za dijalog i pomirenje, u kome ćemo razgovarati do beskraja kako bi došli do određenog mišljenja, do određenih saglasnosti, kako bi se predložile poteze koji mogu da vode ka integracijama, ka miru. Mislim da ovakvi razgovori koriste i skreću pažnju, ozbiljno skreću pažnju onima koji ili jednostrano, suviše jednostrano gledaju na čitav problem, ili jednostavno iz arogancije i sile u stvari idu ka takvim potezima. Ja sam njih danas posjetio na period Miloševićeve politike 1997-1998. Kada je Milošević izgubio 2/3 Kosova, kada je UČK kontrolisao 2/3 Kosova, onda su oni postali, Albanci su postali kost u grlu te države. I danas može da se desi slično. Na 1/3 Kosova, iako nas nije 1/3 Kosova i Metohiji, žive Srbi. 1/3 Kosova neće priznati tu nezavisnu državu Kosovo, odnosno albansku nezavisnu državu na Kosovu. Šta predstoji? Predstoji ista alternativa koja je Milošević imao. Međutim, te alternative, kao što se vidjelo, one vode ka sukobima, ka nesreći i mislim, ta non-stop upozorenja, ali i jedno ozbiljno organizovano političko organizovanje i autentično organizovanje Srba na Kosovu i Metohiji, ali jedan normalan razgovor sa Beogradom, u kome će biti svi relevantni faktori sa Kosova uključeni, može da uzbilji čitavu stvar i može da spreči jednostrano proglašenje nezavisnosti Kosova. Hvala vam puno.